I zdravo svima, danas ćemo igrati Castle Clash. Ja sam neki početnik. Ovdje vidimo, opa, 20 nivo, a izdamo. Dobro. I da onda imamo ovdje climb. Dobro. Vidimo kome napo. Na veze. Šta ću ja da radim sada? Znam šta ću raditi. Ću ovako. I napravit ću malo selo ovako. Sad im deo i sad idići. Čekaj. Full. Yes. Full roof. 8500. Full. Oh, fuck. Teo sam full. 8500. Nije skupo. Tako. Malo ćemo da trašimo pare za ove zidiće. Nema veze. Treba će nam zidiće. Stavit ćemo u ove. O, fuck, ne to, ovo. I još jedan za 1000. Mnogo mi treba zidići. To jest, ja imam na mom telefonu Castle Clash, gdje sam mnogo bolji. Tako da ne mislite da je ovo moj pravi account. Full roof. Full roof. Evo ga. Da, op, fuck, ne, save, exit. Kao što vidite imam iPad, samo što je puk ovdje. I da li mogu nekom kalanu da se pridružim, pošto imam 1600 to jest ovo je od mog brata, samo da znate. Napašćemo nekog lika, vidimo sukubusa, dobro. Doći ćemo sa ove strane, ništa mu ne znači sukubus, dok ja imam Ice Demona. Da ćemo da ih uništimo. Malo da sakupimo. Oh fuck. Da uništimo ovog lika, kako da je. Malo da uzmem para. Baš sam istrošen. Ajde. Uništi, pa da odmah izađem iz borbe. Fuck, uništi prvo. Fuck. Uništit ćete sukubus, majmune. Fuck, uništit će ga sukubus. Dobro. Nema veze, skupili smo 15.000. Sada vidimo ovu tabelu. Šta je ovo? Refresh a hero talent. Što je to, majko? Sad ćemo da imamo. Ajde, na primjer, dađemo njega. Change. Ne možemo to da uradimo. Žao mi je. Da vidimo ovo. Destroy a gold vault and read expedition. Gold. Znači 3... Ne mogu. Stvarno. Da, u ovoj epizodi sam teo da vidim da se pridružim nekom klanu. Ne mogu, neću. Ovdje ću, ovdje. Koji world sam napravio? Moram neki da uđem, nisu mi još prihvatili. Will friend, koji je ovaj? Neki šaba. Ništa. I koliko već snimam, 4 minuta. Sam da destorijava. Onda ovo.
Šta bi bilo ovdje? 15, dobro. Aha, znači sad trebam 25, ja i to doradimo u ovoj epizodi. Doništimo kave ovog vanca. Ću sad sve da završim. 20.000. Fuck. Nema veze. Daćemo mi 20.000. 10.000. 10. Ovo je 500. 500 je 5.000. Ovo 500. Ovaj 1000. Evo sad smo mi 15. Unlock 4 types of spells. Dobro. I pa šta ljudi, da vam kažem, to bi bilo to što se tiče epizode. Thanks for watching, bye.